دمجمێر سیە نیوێ شەوەیە لێلڤ و تەڤگەرا نەدیتی لە باژێر دەست پێ کردیە. دناو وان خاترخواستنên şevê de malbatên derbederên Efrînê Tirkiye xwe yên derbederiyê bar dikin. Di nava van rûya de ev doşê xwe ye ku ji herêma meydankê ya Efrînê ye. Çîroka sersalên derbederiyê di rûyê wî de diyar dibe. Ew ji Efrînê ber bi Şehva, ji wir ber bi Tebqa û paşê ber bi Qamişlo ve hatibû derbederkirin. Lê îro ev xeta dirêj a derbederiyê li ber qedandinê ye. ونوکو جی کیف خوشمه ازی دارم گنده خو میدون که ازی اونو کیف خوشمه از اونو مرورم باشه زولکی مرونه داریم مرونه از الو یعنی از کیف خوشمه از اون وقتی شو از خو اینو نکم از شو اونو داری زیتونی موج کم از عادی خموش که Serê sibaha 21 Gulanê kerwan amade dibe bo destpêkirina rêwîtiya vegerê. Ev kerwan ya hefta ye ku zêdetirî 1300 malbatî dihewîne. Vegera van malbatan di çarçoveya rêkeftina 29 çile navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û Hikûmeta Demkî ya Sûriyê de pêk tê. Li gorî amaran heta niha 6123 malbat di nava heft kerwanan de vegeriyane Efrînê. 1300 مالباتي عفريني وفقر عفريني القامش لونه وفقر عفريني ان شاء الله بسلامتي بجين مالي خوا بجين جندي خوا بجين ناف اهل ومرفي خوا اف اش شاي قامش لو حسكي دره يا حفطايه تفلي كوباني يعني كروانك يان دو ما نجمره ان شاء الله نازح لفيدري كس نامينا ان شاء الله. Tevî govegereke mezin heye. Parastina ewlehiya riyan û gihandina malbatan bo gund û malbatên wan li Efrînê berpirsyariyeke mezin e. Ji bo vê yekê hêzên ewlehiyê dibêjin ku ew hewl didin ku bi leztirîn dem hemî derbiderên Sûriyê vegerînin deverên wan. نها أولكاري هندرين أفرينا تشاو أم لبدر بيبا مجنون دبن وك أولكاري أفرينا جايني وساجي نزيكي دبن أم بخوجي براتلرا دتشنا أفرينا بيشوازي جي تكرن حتى نهاجي تشيكاتي كي ملي ملادا جلسار هذا أولكاري هندرين هاتي كرن نهاتي كرن أوجي بي بملات مرجي وك دبي جيكي باوري بحكمة ماي النهرة. Bi vegera kerwana heftan re qonaqeke reş a derbederiyê ji bo hezaran malbatan bidawî dibe. Ev doşê xwe û hezaran malbatên mînawî dibêjin ku her çend mêvandariya xuşk û birayên wan ên li Qamişlo derbederî li wan hinekî sivik kiribe jî vegera mal û milkên bav û bapîran pêkanîna hêvî û xewnan e. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.